Shui, to je kineska nauka koja propisuje način življenja i tehniku uređenja prostora, život u ravnoteži sa ličnim okruženjem i praktične tehnike. A sada će Gordana Šutanovac, dizajner interijera koja se bavi proučavanjem Feng Shuija, da nam da par korisnih savjeta. Hajde da ih čujemo. Feng Shui je nauka kineska stara više od 3000 godina koja se bavi energijama kako oko nas, tako i u prostoru gde živimo. To se naravno odnosi i na stambeni prostor kao i na radni prostor. Inače, to je jedna humana nauka. Kao što je akupunktura, recimo, nauka koja se bavi lečenjem čoveka, isto tako Feng Shui se bavi lečenjem prostora u kome živimo. Feng Shui inače znači vetar, odnosno voda. Pre tretiranja prostora po Feng Shuiju prvo je potrebno izbaciti sve stare stvari, puknute stvari ili oštećene na bilo koji način iz stana, kao i električne uređaje koji ne rade ili koje mi ne koristimo. Tek onda možemo pristupiti sprovođenju Feng Shuija. Kompasna direkcija je jako važna. Znači, uzmete kompas, stavite ga na dlan u visini struka i stanete na prag izlaza iz svog stana gledajući ka napolju. Očitate tu kompasnu direkciju i naravno onda krenete da radite demarkaciju prostora po tlocrtu u razmeri vašeg stana. Kada radim Feng Shui analizu stanova, koristim 3 metode rada. Koristim metodu lošu u kvadrat, zatim metodu rada sa uprošćenom ljudskom figurom, kao i demarkaciju tlocrta prema stranama sveta, o kome sam malo pre govorila. Za ozbiljnu analizu Feng Shuija potrebno je da imamo na prvom mestu tlocrtu s razmeri sa ucrtanim nameštajem, zatim ucrtan sever, datume rođenja ukućana, kao i godinu izgradnje objekta, kuće ili zgrade ili poslednji datum renoviranja tog objekta. Prihvatljiv oblik stana je kvadrat ili pravougaonik bez nedostajućih uglova, dok bi trebalo izbjegavati ili naravno lečiti Feng Shui lekovima prostor koji ima nedostajuće uglove. Objašnjenje po sektorima, recimo za sektor severa, to jest ulazna vrata ako se tu nalaze, preporučljivo je da budu u plavim tonovima ili eventualno zelenim i oblik linija, odnosno dezena na vratima. Zatim, ako bismo gledali sektor 5, odnosno centar stana, on je preporučljivo da bude neopterećen nameštajem, što prazniji i u nekim bež tonovima ili bojama zemlje. Kada govorimo o sektoru jugozapada, tu bi trebalo od nameštaja, recimo, da bude sve u paru, kao što je na ovoj fotografiji, recimo 2 fotelje, eventualno 2 lampe, blago osvetljenje. To su karakteristike sektora jugozapad. Što se tiče zapada, na zapadu je najbolje po Feng Shuiju da stoji kuhinja, koja bi trebalo da bude od srebrnih, eventualno zlatnih detalja i sa svim bojama koje su izvedene iz metala, kao što su ljubičasta, plavo-zelena, siva i tako dalje. Sektor severoistoka najbolje bi bilo, znači da je miran, da je to spavaća soba ili eventualno radna soba, zato što je severoistok znanje po Feng Shuiju i kao na ovoj izloženoj fotografiji vidite da su tu bež tonovi. Jugoistok je sektor 4, odnosno novac, i preovlađujuća boja bi trebalo da bude zelena, kao da bude i jače osvetljenje, kako lampama, tako nekim reflektorima i eventualno, znači, cveće i da se provlači zlatna boja, kao na fotografiji ovi jastučići, vrlo simpatični. Istok ili sektor 3 po Feng Shuiju znači porodicu i podrazumeva prostor koji bi bio prozračan, gde bi bilo dosta svetlosti, gde bi materijali koji popunjavaju taj prostor bili izrađeni od prirodnih materijala, odnosno od drveta, pruća, kao na ovoj slici koju trenutno gledamo, gde vidimo malo drvo i pletenu garnituru. Upravo gledamo jug, odnosno trpezariju na jugu, koja je u narandžastim tonovima. To su boje koje se preporučuju, znači žuta, narandžasta i crvena. Inače se sam jug odnosi na ugled porodice.
I na kraju imamo severozapad, preporučuju se naravno materijali i boje metala, oblici, kao što je na ovoj fotografiji recimo lučni deo zida kombinovan sa metalnim nameštajem. Ako sam vas ovom pričom zainteresovala, preporučila bih gledaocima da pročitaju i neku knjigu o Feng Shuiu.